Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar ikro kelima halaman 29. Ada Bu Syarifah di Singapura. Ini Ibu ini gigih belajarnya, kadang-kadang bisa, kadang-kadang lupa. Ya namanya juga umur belajar kita sudah sepuh, tapi tidak apa-apalah. Kita udah di atas 30 usia belajar, tapi harus sering ya, sering ulang. Ayo Bu Syarifah, dimulai. Bu Syarifah, Bu Syarifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mahnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Apa mahnya Ustaz? dipanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu mahnya panjang soalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Waladdallin. waladdallin. Ja'atit tammatul kubra. Kurang nahan di sini. Ja'atil tammatul kubra itu. Dikit lagi. Ja'atit tammatul kubra. Iya, kubro. Kokolah ya. Kubro. Kubra. Kemudian Inna ma'al usri yusra. inna ma'al usri yusra. Kemudian Walam yakul lahu kufuwan ahad. walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Wallahu ghaniyun hamid. wallahu ghaniyun hamid. Kemudian Faida jangan Pak Ida, faida Pak Ilza, fa Pak Ida. Ida mah tetangga saya, Pak Ilza, Zal. Nanya. Pak Ida ja'atis sokhah. Ya. Ayo, Ini Ibu di di sini susah Singapura. Pak Ustadz ah. Ayo coba lagi. Faida ja Ja, faida ja'atis sahah. tuh bisa ya. Fa'idha ja'atis sokhah. Nanti kho-nya dilatih. Kemudian wal amru. Wal amru yauma Yauma. idil Jangan ditahan. yauma. Wal amru yauma. Jangan ditahan jauhnya ya. Wal amru yauma idil lillah. Lilnya ditahan. Lillah. Wal amru yauma idzin lillah. Coba lagi. Wal am wal amru yauma Yauma, idil jangan yauma, yauma. yauma. Si Pak Ustadz. Jangan yauma ya, yauma. Ayo. Wal amru yauma idil lillah. Wal amru yauma idzin lillah. Kemudian
wa kulu mir rizqih. Wa kulu mir rizqih. Inna allaha Ditahan. Bukan inallah. Inallah. Bukan. inna Innallaha baligu amrih. Inna allaha baligu amrih. Gitu. Innallaha balighu amrih. Kemudian. Bal huwa ghairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Kemudian. Asyaitanu sawwala lahum. Asyaitanu sawwala lahum. Kemudian. Wa inna la an Wa wa inna inna lanahnus. Wa wa inna lanah. inna lanahnu safun. Safun. F-nya ditahan ya sedikit. Wa inna lanah nosafun. Fun. F-nya ditahan Wa sedikit-sedikit. inna safun. Wa inna lanahnu safun. Gitu ya. Wa inna lanah nosafun. Kemudian. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin. Alladhi yadu'ul yatim. Alladhi yadu'ul yatim. Kemudian. Innahu kana minad dallin. Innahu kana minad dallin. Dallin. L-nya kayak ketahan sedikit. Jangan dallin. Dallin. Ah, pinter. Bu Ipah teh ya, atuh Masya Allah ya. Iya. Mana? Yo, yang ini, Bu Ipah. In aradna. Silakan Bu Ipah. In aradna illal In aradna. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Kemudian. Inna ila rabbika ruj'a. Nyambar. Inna ila rabbikar ruj'ar. Nyambar ya. Nyambar di situnya. Inna ila rabbikar ruj'a. Rujuk kok kalah tuh. Rujak. Rujak, ini rujuk. Rujuk. Inna baliklah. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Ruj'a. Kemudian. Ruj'a. Wasaffati saffa. Fazajirati
Zajr. Faj, Fazajir. fajja. Fazajirati zajra. Fazajirati zajra. Ini ada yang nanya, Pak Adi kalau mau nyumbang pesantren berapa? 8,5. Niatkan ikhlas bangun pesantren. Dapat apa? Dapat Quran tajwid, Quran warna 1, diktatnya 4 buku, ringkasan 2, buku tajwidnya 2, memori 16 GB, isinya lebih dari 150 film VCD pelajaran tajwid dari dasar sampai mahir. Dan ada DVD tutorialnya. Dan yang terpenting kalian sudah nyumbang gitu. Ya kalau nggak pakai Quran boleh 525 nyumbangnya. Kok nyumbang dipaksa? Kalau nggak gitu kapan mau nyumbang lagi gitu kan? Itu ya. Nah, sekalian Udah saya Pak kasih Ustadz hadiah. itu Qurannya dong sama tajwidnya. Boleh, nanti tinggal dikasih alamat aja ke mana. Tapi kalau ke Singapura saya taluk, biaya kirimnya mahal. Ke Berapa Malaysia ke sih? Singapura. Enggak tahu Berapa itu. coba? Kalau ke Malaysia ke Singapura tuh 1 kilonya dulu terakhir 525. 200-an. 525 sekilonya. Sementara paket saya itu 3 kilo. Ongkosnya aja 1.500.000. Paketnya cuma 850 gitu loh. Mahal. Mahal ongkos kirimnya kalau ke Malaysia ke Singapura nggak ngerti. Tapi kalau ke Hong Kong malah murah cuma 150 sekilonya, 200 gitu loh. Padahal kan Iya, dekat. bingung kan? Saya juga bingung, padahal dekat gitu kan. Ya Kirim udah uang lain aja, kali saya ke sana boleh. aja. Kirim uang aja kalau dari Malaysia Singapura biasanya dari pakai Western Union. Kalau pakai akun bank agak susah katanya. Gitu. Kalau dari Hong Kong, dari Taiwan malah Bu Rehan pakai handphone aja tek 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 nyampe gitu. Nggak tahu tuh gimana ya. Saya juga nggak paham. Nantilah kalau Bu Sadipa pulang atau ada yang pulang nitip, nah bisa. Iya. Umumnya gitu yang dari Malaysia tuh umumnya mereka ke Jakarta nitip gitu. Di Jakarta diambil. Nah, di sini. Ya kemudian wa kafa billahi syahida. Mana sih? Nih wakafa. Wakafa nih yang ini nih. Yang merah nih. Wakafa Jangan wakafa. Kalau wakafa ada tasdid. Iya. Wakafa. Saripah bukan saripah. Wakafa. Saripah Wakafa. bukan saripah. Wakafa. Wakafa billahi Hanya panjang. syahida. Billahi. Iya, Wakafa billahi syahida. Ayo. Ini panjang nih. Wakafa billahi Panjang. Panjang. Iya. billahi. Iya sih Pak Ustadz. Ayo atuh mau saya yang disalahin. Wakafa billahi syahida. Nah, gitu. Wakafa billahi syahida. Kemudian Wal nggak ada yang panjang. mu'tafikata. Iya Walmu jangan ditahan. wal Walmu. mu'tafikata ahwa. Iya, tinggal latihan hadadanya nggak keluar nih. Iya susah. Walmu'tafikata ahwa. Latihannya gini ya. Alhaakumut. Alhaakumut. Alhaakumut takasur. Kemudian alhaakumut alha. Hadada ya. Alhaakumut. Gitu. Ya, enggak apa-apa. Terus Wal mu'tafikata ahwa. ahwa. Kemudian Nisa'ukum Nisa'ukum harsul lakum. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu itu adalah ladangmu. Oleh sebab itu datangi ladang itu dari manapun, yang penting ke tempat anak keluar gitu ya. Oh itu artinya Pak? Quran tuh indah Lucu ya. ya? Kok lucu? Quran tuh iya nanti di ayat lain hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna istri-istrimu itu istrimu adalah bajumu.
dan kamu bajunya dia. Indah ya. Bahasanya tuh nggak vulgar gitu loh. Bahasanya tuh baju kan paham ya maksudnya ya kalau dalam Iya. bahasa itu. Ini juga sama, istrimu adalah ladangmu. Jadi istri itu ya harus melahirkan anak karena Nabi itu suka seneng dengan orang yang punya keturunan banyak dan soleh tentunya ya solehah. Gitu karena di akhir nanti Rasulullah senang dengan hamba-hamba dengan umatnya banyak gitu ya yang beriman bertakwa gitu. Nisa hukum harsul lakum. Jadi Islam itu adalah hebat daripada kan ada Kama Sutra, ada apa. Islam lebih hebat lagi. Tekniknya mau seperti apa silahkan. Tapi jangan ke belakang. Itu namanya homoseksual. Kaum Nabi Lut. Itu yang durhaka, yang haram hukumnya. Tapi kalau ke tempat yang sewajarnya itu tekniknya seperti apa silahkan. Itu ya Islam saya. Iya memang seperti itu kan. Islam itu memberikan jalan gitu. Biar tidak sayur asam lagi kan pengen variasi yang lain gitu. Handsetnya kering ya. Ya udah mata alakum. Mata alakum walian amikum. Ayo. Mata alakum wali amikum. Alnya idgham bila gunanya jangan ditahan ya. Mata alakum al jangan ditahan di sini. Mata alakum ini idgham bila guna. Mata alakum wali amikum. Ayo. Mata alakum wali Tapi jangan buru-buru. Ditahan tapi jangan buru-buru. Mata alakum. Itu jangan buru-buru juga. Mentang-mentang jangan ditahan, jangan buru-buru juga. Mata alakum. Nah, bagus kayak gitu. Mata alakum wali amikum. Mata alakum. Kumnya ini idhar sapawi ya. Jangan ditahan di sini. Mimati ketemu waw dan fa idhar yang sangat idhar sapawi. Mata alakum wali amikum. Kemudian yang wah. Fuddilu biradi rizkim. Rizkihim. Fuddilu biradi rizqihim. Fuddilu biradi rizkihim. Fuddilu biradi rizqihim. Ala innaha kurbatul lahum. Ala innaha kurbatul lahum. Jangan ditahan. Kurbatul lahum. Ya. Ini lamnya ditahan, Pak. Mana? Ala iya kan panjang. Tolnya jangan. Itu sama seperti tadi. Ini idgham bila guna. Disambar. Maksud kalau ini ya panjang ini alamat jais. Ala innaha qurbatul lahum. Jangan ditahan. Idgham bila guna. Ala innaha qurbatul lahum. Iya, qurbatul lahum. Suara meni perak minum atuh meni garing. Garing aku dak. Masya Allah. Terus handset namanya garing ya. Waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillah. Panjang. Munya kan panjang. Waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin. Ayo. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian. Innallaha
sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Wa annallaha tawwab. Wah, panjang. Wa Wa'anallah. wa annallaha tawwabun. Nyamber. Tawwab. Tawwabun. Wa annallaha tawwabun Hakim. hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Ya, kemudian bawah. Hatta Ta'tiyahumul. Hatta tatiyahumul. Kayak ditekan. Hatta ta'tiyahumul. Hatta Bukan atta tapi hatta. Hatta ta'tiyahumul Bayyinah. Nyamber. Lagi. Bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Pinter ya. Ini abda yuk. La ilaha illallah. La ilaha. Jangan la ilah, enggak ada tasydid. La ilaha illallah. Yang nyambanya yang membanya di sini. Iya. La ilaha illallah. Panjang kan ada ini. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Bagus. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Hanya Muhammadur. Muhammadur Rasulullah. M-nya ditahan kan Guna. Muhammadur Rasulullah. Nyamber. M-nya ditahan. Muhammadur Rasulullah. Rasul, soalnya panjang itu. Muhammadur Rasul panjang. Muhammadur Rasulullah. Pintar. Yuk. Alladzina yu'minun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kok panjang, Pak? Iya, panjang ini mah. Bagi dua aja, bil ghaib. Nanti ulang dari bil ghaib ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaibi wa yuqimuna Jangan buru-buru. Bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Bil ghaibi wa yuqimuna. Q-nya panjang. Wa yuqi ini mantap dulu. Wa yuqimuna shalah. Ya. Bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Bukan. Bil ghaib. Nah, yang panjangnya mana nih ya? Bil ghaibi wa yuqi panjang. Wa yuqimuna shalah. Ayo. Ki sama mu. Bil ghaibi. Jangan panjang. Bil ghaibi. Nggak ada yang panjang. Lin. Bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kemudian. Wa yu'tu.
Ya, ini panjang. Wayu tu naz nyambar. Wa Wayu tu nazaka. yu'tuna zakah. Zakah. Wayu tu nazaka. Bagus. Kemudian Innal fadla. pada. Jangan diakan. Innal fadla biyadillah. Innal pad. Gitu Innal ya, Pak. fadla. Innal Pad. fadla. Innal pad Innal. labi. Innal. 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 Gunnah. Innal. Innal pad labiyadillah. Biadillah. Jangan Biyadillah. tipis. Fadnya jangan ada e-nya. Innal fadla biyadillah. Innal fadla biyadillah. Innal pad labiyadillah. Iya jangan biyadillah. Jangan itu. Tipis kan sebelum pada awalnya berarti di bawah. Kemudian yuk likulli awwabin hafiz. Likulli awwabin hafid. Likulli awwabin hafiz. Kemudian wa huwal latiful khabir. Wa huwal ladiful. Lati bukan ladi, lati. Ah, Lati, tok lati. bukan ladi, lati. Wa Lati. huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Kemudian Inhum illa illa yazun. inhum illa yatun. Illa panjang. Illa. Illa. Inhum illa yadun. Nyampernya, Pak. Ya. Yadunnun. Gitu. Inhum illa yazunnun. yadunnun. Lagi. Inhum illa yadunnun. iya. Inhum illa yazunnun. Kemudian Faro'ahu fi sawa'illah jahil. jahim. Fara'a hanya panjang. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Ayo, itu banyak yang panjang. Faro'ahu fi sawa'il jahim. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian Wailul. Jangan wailul. Wailul, Pak. Ya, wailul. Wailul Likulli, bener tadi. Kan nyamber. Wailul likulli humazatil. Lumazah nyamber nih. Til. Kul. Tuh, wailul likulli humazatil. Lumazah nyamber. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian hum ashabul masy'amah. Ya. Hum ashabul Amah. Hum ashabul masy'amah. Ayo lagi. Hum ashabul masy'amah. Kemudian kok nggak kelihatan, Pak? oh, ada. Ini udah. Narullahil muqadah. Yang paling bawah. Narullahil muqadah. Mu panjang. Narullahil muqadah ya. Narullahi muqadah. Hil. Narullahil. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Kemudian allati
allati tattali'u allati tattali'u 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 Mm-mm. allati tattali'u ala alal alal Nggak bisa buka afidah. voice lagi ngajar. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, allati ini lagi online. Allati Tattali'u tattali'u allati tattali'u allati tattali'u alal alam. afidah. Nah, gitu. Tapi kurang nyamber sininya nih. Tattali'u tattali'u. Ayo, nyamber. Tattali'u Mm-mm. allati tattali'u Mm-mm. tattali'u Iya. allati tattali'u alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Bagus, pinter lah. Sebentar lagi juga ke haji kalau naik haji mah ya. Amin. Amin, mudah-mudahan. Jangan-jangan suaminya Pak Haji nih, dan naik haji berarti. Wa ilham taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Wa ilam Wa il wa kurang ilam nyamber dari tadi nih, kurang nyamber. Ingat-ingat nyamber. Ini digombil laguna tanpa ditahan. Ini nyamber juga tuh. Wa ilam. Yuk. wa ilam tagfir Taghfir lana. lana Ya, wa taghfir lana. ilam tagfir lana wa tarhamna Lanakunanna lanaku lanakunanna lanakunanna minal khasirin. wa inal Wa illam kau wa inal wa illam. mana sih Pak? Ini dari awal Wa lagi. illam tagfir lana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pinter. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian fatafa 'alaiha. Pokoknya panjang ya, Pak. Panjang-panjang ini mah. Tuh segini. Sedikit lagi. Fatafa 'alaiha. Nah, fatafa 'alaiha. Fatafa 'alaiha. Fatafa 'alaiha. Ta'ifum min Masuk. Amir. Ta'ifum min bika. Wahum naimun. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika. Nyamber. Mir rabbika. Wah, ini Pak. Fatafa 'alaiha. Oh, katanya kumaha dibaca. Katanya nanya di kumaha dibaca malah baca dulu. Mir rabbika. Mir rabbika. Mir rabbika. Nggak nyamber. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir Ta'ifum nyamber. Ta'ifum Mir nyamber. Mir nyamber ini mah agak susah. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika. Ta'ifum. Ta'nya panjang. Ta'nya panjang atau kan ini? Ta'ifum mir rabbika. Itu Pak. Wahum. Iya benar. Wahum. Ta'ifum mir rabbika wahum naimun. Nah, pinter.
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Ini juga panjang lagi. Ya, wa idza Wa ra'auhum. idza Ra'au, ra'au ra'au, pendek, ra'au. au wa idza Ra'au. ra'auhum qalu inna haula'i La dol. adol Kok adol ini la, bukan adol. La. La ad dol. La. la Bukan la adolun, la do dolun, la la dolun. dolun Wa idza ra'auhum qalu inna haula qalu inna haula ila dhallun gitu ya. mana Yuk, Pak? bawah wala nukadzibu. Wala nukadzibu bi ayati rob Rabbina. robbina wala Nukadzibu. pendek Pak Pendek, ayo. wala nukadzibu bi ayati Rabbina, bukan Rubi. Rabbina. robbina Rabbina wa nakun Rabbina panjang. Rabbina. Rabbina wa nakunna Wanaku panjang. Ini wa matobi. nakun Wanakuna minal. wa nakuna minal mu'minin. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kemudian falamma. Falamma Panjang. ja'ahum. Falamma panjang. Falamma. Sampai sini. Falamma. Falamma ja'ahum bi ayatina Bi ayatina idahum min hayat hakun. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum min yadhakun. Ya nggak apa-apa, nanti sebelum ke Iqra 6, ini Iqra ini diulang lagi ya. Harus baru bisa nanti. Harus mantap diulang-ulang. Iya. Yuk, wara'aitan nasayid. Wara'aitan nas nah panjang. Wara'aitan nasayad ya Pak. Ya, saya dahuluna. Wara'aitan nasayad huluna fi dinillah. Dinya panjang. Fi dinillah tipis satu, jangan dinilboh. Dinillah kan 8 lalanya dibaca tipis karena sebelum apa lu baris Allah. Fi-nya panjang. Fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi. Nyambernya dari tadi yang kurang nih. Fi dinillahi afwaja. Nyamber. Fi dinillahi afwaja. Wanya panjang. Afwaja kan matobi ini. Ayo. Fi dinillahi afwaja. Iya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika
Wastaghfiru innahu Wastaghfirhu. fas Wastaghfirhu. wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wah, bah panjang. Innahu kana tawwaba. Iya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Lah, diulang lagi ya Pak nanti ya. kirimkannya. Iya kirimkan. Oke. Kamari tadi kirimkan tak Pak? Siapa bilang dikirim? Emang nggak ada? Dikirim. Tak coba ya. Dikirimkan aja nangkena sok hilap deui geura. Oh, ini kan baru diambilnya besok ini rekamannya Iya luar mah ada negeri. hararese kok jemker ngapalkeun.